Sastojci: 500 g glatkog brašna, jedna kocka svježeg kvasca, 40 g, 250 ml mlake vode, 3 žlice ulja ili 50 g maslaca, jedna žličica soli, jedna žličica šećera kečap, 150 g šunke, 150 g ribanog sira, origano po želji. Priprema: kvasac razmuti u malo mlake vode sa šećerom i ostavi nekoliko minuta da se aktivira. U posudu stavi brašno i sol, dodaj ulje ili otopljeni maslac, dignuti kvasac i ostatak mlake vode te umjesi glatko tijesto. Tijesto pokri krpom i ostavi da se diže oko 45 minuta, dok ne udvostruči volumen. Dignuto tijesto razvaljaj u pravokutnik. Premaži kečapom, pospi šunkom, sirom i origanom. Zarolaj tijesto u rolu i nareži na rolice. Složi rolice u lim obložen papirom za pečenje. Peci u prethodno zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva Celzija oko 20 do 25 minuta dok ne porumene.